Nimbula. Sa uchingo tolu na singa mana nunggu dhula ni COVID di ni kadiwa. Awa dhula na singalebu ni lotu lebu bula kachunga chinkarua. Uchi tolu awa na kabini singa lotu lebu ya bebe mamusi na ngongu kata-kata kena pakai malu mutu na ya. Matakani barombuka se lakotonga son bata kila ya se mostonga na ngongu malumu kata-kata se lele sar. Gaya kabini barombuka sa yali kena bakondo na bata kila ongkori. Warwai singa tambu sa matakatal ni moniti go singa sarang nindo na kaya katal biam. Yang go sawar katal tunggu na karuni dula na Pfizer na COVID di tin kadewa. Orang gay dula tala uchimba kai tolu se bana madawa. Orang gay bita tala ndo tala update nangona ya. Ya nangona go obang gay tikimni sa nabi dula irna tiko ibiti ursar de chukani sa tiko dula irna takatakan na tampana ni bula se vital tampana era vital tara bakal usar batikir na lakani walang na COVID tin kadewa se nakatakan na tampana ni bula. Apa ni pinak. Nakawalebu nang kaito dal update na uche tolu se bana matawa. Niki motoka rolomani.